Skop Dios tatzeltal, tas hun Evangelio yuun Marcos, ta capítulo 2. Yakiltik te binut ila yutsuptes tulvinik te Jesús, o las koltai te tulvinik te chamen te chial yoxkabe. Jesús sana a un paralítico shite takashlan kope. Hichayal te sun Diose. Cheb osheb kal tapatil te Jesús kotalum Capernaum. Puh skoplal te ayish tanae bayal las tzobs baik tel ta oranash no tahyalel tenae. Ma yukish bantiyash te kahikshan ni tati nail te Jesús las chol te skop Diose. Tal chan tulviniketik te skechohik tal tulvinik te chamen te chial te yoxkabe. Ma pas te toh yashkashik bail tabay te Jesuse, taska te bayal te antzviniketike. Hichiun las hamik te bana tabaay te Jesuse. Teilas liki kuel a soks kahkante al te macha chamen chial yoxkab tabay stohol ay te Jesuse. Kalalayil Jesús te bitil aishchun heliotanike hich layalbey te chamele. Nichan pas bilatish perdon yuun te amule shi haukmeto te nakahtik chaoshtul ate tsibohometike o te escribano etike hich layal tayotanik ayan la tayotanik. Bistuk te hichayal invinicto shik tayotanik. Ya estoy bak optate Diose. Ay balmach eyashu yuun spasel perdon yuun mulil shik. Ha nastukel te Diose shik te tsibohometike. Te Jesús las nastohol te hichayakalik tayalel tayotanike hichlayalbey. Biyuun te hichi awal ta wotanike. Bila wokol ta alel tas tohol te chamele. Habal wokol te pas bilatish perdon yuun amul te lakute. O habal wokol te hahchan tsaka hahchel a kahkante benan te meyakute. Haukmeto yame kakbeye shawilik te bitil. Tulanya tel yicho tas pasel perdon yuun mulil tabalumilal te nichanile shite Jesuse. Sok hichlayalbey te vinik te chamen chial yoxkabe. Yakalbat te haate hachan kechabael te akahkante ban taana layut. Te kalal te Jesús hichlayalbey tam versículo 11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho. Hachan la yute kahwaltike. Kechabael te akahkante. O te awayib te banti las kechik talel te chantul viniketike. Banta na la yut. Versículo 12. Hich hachta ora. Las sak hachel teskahkante o teskamia. Lok bael tayolilik. Elel sitik tas pisilik bayal ayan yotanik yuun soklayal beyik wokol Dios yuun shuht mayuk banti kilo tikinto shik. Ahora ta versículo 13 Jesús layik soin de Leví. El llamamiento de Leví. Te Jesús chabachan tatimar te las tzobs baik tel tas tohol spisil te antzviniketike. Hich las pihuptes te kalal yak tabel kashel layil te Levi tes nichan alfeo nakal tabaya yich tohel spatanul te biluke y hich layalbey.
hasta versículo 13. Hich la yalbe. La tzaklinavon la yut. Hich te levi las tehkansba las tzaklin bael de Jesús. De Jesús la yalbe te levi, sígueme, y levantándose le siguió. Tapatil bahtasna levi de Jesús te las join ta veel ta mesa tsobol kan patanetik sok mulaviletik. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores, mulaviletik sok ampatanetik, sok te ayik uk a te nopogeletik yuun te Jesús. Melel tsobol te machatik las tzaklinik baile, las tzaklinik tabele. Melel tsobol te machatik las tzaklinik tabele. Te tzibohometike, o los escribanos, los escribas y los fariseos, sok te fariseo etike, la yilik tes joines bata veel sok kan patanetik, sok mulaviletik te Jesús. Te tzibohometik, sok te fariseo etike, las la yilik te las huns bata veel sok te Jesús te kan patanetike y sok te mulaviletike. Hich la yalbeyik te nopogeletik yuune. Bitil ay te maestro abunik te yas joins bata veel uchahel sok te kan patanetik sok te mulaviletik shik. Teta versículo 17. ¿Qué es esto, Shigla? ¿Qué es esto que Jesús come y bebe con los publicanos y pecadores? Te kalala ya estohol te Jesús hich hach. Hich kah yalbe yaik. Te kalala la ya te Jesús hich hach yalbe yaik. Te machatik buhtsankinal ya yaike. Mashtunyunik te poštaivanehe. Hanashyashtunyunik poštaivane te machatik ayik tachamele. Melel mahaok talkik te machatik tohike. Ha talkik te mulaviletike. Shite Jesús. Te cases bilta coptique o te ta español hichayal. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Te machatik mayukik tachamele, te machatik lekike o te buhtsanyotanike, mashtunyunik te poštaivanehetike. No tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Hame te machatik chameletik te aisbokolik yashtunyunik te poštaivanehe. Y hichayal de Jesús: no he venido a llamar a justos, sino pecadores. Hichayal de takashlankop. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ha nash yashtunyunik shitetak optik poštaivaneh te machatik ayik tachamele. Melel maha uktal kik te machatik tohike. Ha tal kik te mulaviletike. Shi de Jesús. Bueno, hato shanta ya envuelta. Dios me haya bendición y un techul cope.